Hey y'all, come look at this. Utarakwiza yo kugura inzu fungura neza. Before you have even the enough money to buy a house. Niya 50 uriye ntibiguri parasera. Jya neza mu izina rya Yesu. Generation dufise no mwaka benshi bize Yesu. None ugomba kugera nibidahari. Genda wicara ahantu heza. Go and sit in a good place. Wewe mawifotora impande y'imiserege cafuye. Hari ibibanza vyiza mu gisagara. Tumugenda rimwe mu kwezi. You go in a uhagari mu kibanza ciza. in a month. Utumushira kuri stati ngo hanihe mugabo ari ahantu heza mu izina rya Yesu. Hey y'all, come look at this. Aya mabere ni Imana yayazanye. Ntago ari isuti yiremereye na amabere. Ni Yesu wayampaye. Najyaga nibaza ukuntu nzagira ikibuno nkikoraho nkumva nanjye ngifite. Nacyo ndagisengera dore Yesu yarakimaye. Ntago ari imyenda dore ngiki. Ndashimira Imana ko nameze amabere muyihereza icyubahiro. Ndashimira Imana ko nameze ikibuno muhereza Imana icyubahiro. Ibi bintu byose mbabwiye nari narabisabye Imana. Wajye fa bidiye